Besuk dokumen YP Baro ki para sekli ki Baldon ketika por kebamsa dia suah dengan lek segiji duai suah dengan pendem segiji duai dan kule suah lihat nak ketin ke jong blai kawapila ban siem naka gospel jong Lukas kalau pabaa ki kentien ba ong kumne kila lek ba on ken yeki way for way sala ka jong ka snom deu Joseph ru ula lekyu na Galilea na ka snom Nazareth sa Judea sa ka snom David ya ka balakot Bethlehem